Онлайн ya da ID tüken. Evden çıkıp bir şeyini almak ya da internette birkaç düğmeye basıp misal için yeni anahtar almak. Siz ne seçersiniz? Bu pek aktüel bir mevzudur. Geliniz bugün bu haqda laf eteyik. Online dükkanlar şimdiki zamanımızda gün-günden popülerliğini ala. Ya onlar o kadar oңайтlı mı? Siz 10 yıl evvelsi şeylerini evden çıkmayıp satın alması hakkında düşünediniz mi? Bitmegen növbetler, dükkandan çapkalamak endi geçmişte kalgan. Şimdi ise öz arzu etken şeylerinizni internette seçip birkaç düğmelerini basıp, olar birkaç günden sizge kelebili. İnternet bizge çok imkan aça. Geliniz sizle online dükkanın yaxşı ve yaman taraflarını bakıp alayık. Зачастую попадают на мошенников. Это сайты, созданные с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием, обманом. Чтобы не попасть на страницу мошенников, необходимо изучить детально всю информацию об интернет-магазине. В основном это, что мы можем узнать с сайта, это, конечно, наименование. В идеале должно быть размещено не только наименование на сайте, но и ИНН, УГРН, юридический адрес лица, то есть продавца. В последующем мы можем пробить данные о данном продавце через единый государственный реестр юридических лиц и узнать, существует ли данное юридическое лицо, информацию о данном юридическом лице, о разрешенном виде деятельности. Потом, даже если будут какие-либо спорные вопросы при получении товара, например, дефекты, недостатки товара, мы уже можем идти в суд с теми данными, которые у нас есть, данными из государственного реестра. Online dükkanlarının böyle yaxşı tarafları bardır. Birinciden bu evden çıkmak gerekmi? Öz istegen şeyini, yani olsun aş, olsun yani anahtar ya da oyuncak ve başka şeylerini öz yaşagan yerinizden satın alabilirsiniz. İkincisi, bu birkaç dakika içinde 5 ya da 10 dükkanını ziyaret etmek imkanınız bardır. Adi dükkana barmak için siz çok vakit masraf etesiniz. Üçüncüsü, bu bir şeyini ucuzca almak mümkündür. Çünkü internet dükkanları yerini kiraga almaylar, işçilerini de tutmaylar, buna göre fiyatlarını da kotermeyler. Dördüncüsü ise bu büyük asortimentidir. Dükkanda bir şey tapılmazsa onlar onu siz için tımarlaylar ve en esası bu alıcılarının yaxşı ya da yaramay seslenuvleri. Siz onlarını okup dükkanın itibarını anlayabilirsiniz. В случае, если мы уже попали на интернет-магазин «Мошенник», то мы можем обратиться с заявлением о преступлении в Министерство внутренних дел, в полицию. И данное преступление подпадает под состав мошенничества по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием либо обмана. Даже в случае, если все-таки интернет-магазин оказался не мошенником, но нам поставили товар ненадлежащего качества, мы имеем право на защиту своих прав по федеральному закону о защите прав потребителей, который распространяет свое действие не только на стационарную куплю-продажу, но и на дистанционные виды продажи tоваров. Bundan da gayrı online dükkanlarının başka tarafı da var. Yani şeylerini öz kollarımızla tutup bakıp olamayız. Keyfiyeti nasıl, neden tekirgeni, nasıl materialdan yapılganını bilmeyimiz. Kömerde para yollap hem parasız hem şeysiz de kalmak mümkün. Şunun için mukayyet olunuz. Teşkirelgen dükkanlarını seçiniz. Anlaganınız gibi bizim anabitalarımız özleri dükkanlarga barıp bir şey seçmege alıştılar. Yaşlar ise aksine internetini seçeler.